Vozim ulicom Favoritenstrasse prema Reumann placu. Ovdje većinsko stanovništvo čine Turci. Sa moje leve strane restoran Lovac. Evo još 400 metara i stižem do restorana Balkan Express. Ispred mene je Reumann plac. Na Reumann placu postoji odlična poslastičarnica Tihi. Najbolji sladoled u gradu. Evo tamo 30 zgrada odavde, sa leve strane taj restoran. Tu ću negdje parkirati motor. Ima dosta parking mjesta. Ljudi koriste godišnje odmore. Kako je prljavo, neverovatno. Pa da, ovdje ima mnogo Turaka. Ovdje vi Švabu više ne možete da vidite u 10. biciru. Evo ga, restoran Balkan Express. Sa moje leve strane. Da vidim samo gdje ću parkirati motorče. Možda može vamo gore. Dobar dan. Dobar dan. Amerika, bato. Zemlja prokleta. Nema, samo te gledam preko YouTube-a.